ndani ya Sayari FM 102.9. Sana, asante sana. Omwanchwa omotegereri bwiridio ya senda bondo chengana omogererete kombwatia asenchira ya kebene aiga ase studio chabutugida kemerongene na isano iguru yechisa ibere ndagetetu chikukwanira iguru yechisemi ndagetetu chake kukwanira iguru yechisemi korani bwate professor igase studio vice chancellor kurwase university area ya Lukenya University oikirigase studio ntagete tukwanenere eyema aseyamo iguru ya ama asomo ekiagera na mange mbangete tukwane na inwe linde tusange ama na inwe kogera amasomo nigo ali ayengencho anene kero tukuira bana baitu ase school konyora amasomo manyete sometimes buna lili kare abantu nigo bamanyete nga amasomo koko soma ni lazima obe employed maybe by the government kose by the company wakora emirimo lakini chinga kichiga tuikire nabo gosomya mwana o ache gwekonya gweka ase okwagacha industry yaye ali kabantu bande elinde ache gwekonya skills tiyo konyora kurwa se school nabo guchitumeka kokoli gintu gete tali lazima nga o ajiri gwe gusoma employed elinde omane goitaba kurwa somo yunga amasomo akokonyire amasomo nigetokere ikia muhimu ne foundation eliyokonyora ekokokonya ase ugotinya na kubeka amo obongo bweche kokokonya samatuko agocha bono ntutagete gukwana na professor aigase studio atotebi chikosi jirichiba kwena na mange tuguchikukwana nere aigase studio na professor tali nere ntunda entangani aguika aiga ase studio abairo gochaga iga matuka mange kurwa gumagega kolende tukarate na kidogo na ndo chiraiga ase studio nere bono tuguchikukwana nere eyemo ase eyemo kurwa ase university area Lukenya nimanyetenga bana baino mwabaire Lukenya University gutoka alibukamba na ande mwanyolire feedback ngambu yabagenderetse konyora masomo naboni ganande abanafunzi bande mbatakeiri arro kogera enetek nere arro egochiwa gochaka asejera yabene professor ligo tagetego kwali bageli okwanie mwanyagetinga bategele baitu batutegerete isiko igari professor karibu sana bwayirire mwanyagetinga ase mwabeta mwensi nande ngongwa kenya sayo itomo nene otogo tabwatire buya otoraire buya mpaka tuajire komera nenga kie kubakira mbya muno bali tualengena no mutinyo nane omwaka oyo mutinyo 7 omwaka oyo kuba semia naende nkubakira muno nabagusi abana mwantumirita bange sana naende nkonya kubatenga nyasaye ababeko munyakobo naende ngakie gocha adigere mo gutuma abana bandi bacha kusoma abana nkorengi mbachanka bya tinda igumangana mange gotebanga nyarebo wakire simingo mwana yataigeti once again onko basabiranga mapema esukukwingia no mwako muya mbia mono asante sana oire tuchi kukwana nere aiga se studio ya kurunga professor Constantine ma atoke professor ngayo kuruguru litangani mbia mono oyo minto nje gonkoro kwa matoke ose Constantine umugaka Nyamboga seitogere Nyamarambe bugirango bwa mahati gari bugirango kurwa bono ngakiola se university ya Lukenya gondororo muno murayo monene egesongo bakondoke vice chancellor na soeto rumwaka 2019 mutinyo garato na nde bono nduchinga mbia bakongendia tinda rabu borororo nanda kinateberanga na kiraba gusiko ngambia mono asoko ngabana bagusi bagacha kontugeka watabenga kwa very first chancellor gusoma na university ya Lukenya since 2019 up to the moment nalia chagete gose university ya Lukenya yageto mwaka 2015 mune university before ya Kabere college and still that legacy college na college nero college ya Kabere diploma ne certificate to Lukenya college ye bwate base ya kakuru kuimali na ende at the same time and to bwate some of the courses bakoba hali mali chiko ba vadio mwana kanjira ngane university magoja na bago koraki na bago ja somero graduation eka koraka rako korwa abana ba Lukenya college no bago ja bakorera ese university ngamuno ne campus yaito Ye school yiga ne registered na ne identified by the government of Kenya
School ya ito Kenya egento ta umutangasaji tamayiti. Yes. University ora jake ko gesimambie chake ga. Kuiko o kolege ndo due process. Mpaka serikali gwanjire ogenderere nekoro yaro linga no bwate bifaa byonspi. Na gekore serikali ko to abantu be serikali. Abana bago soma abange baroro abe serikali. Serikali ko tumagoje abana go GS University etari recognized. No graduation tu atuara na abantu be education baje kuruguru na uba president yo muna bageni besco. Asante sana mwencho mwategereri muna kwa igule Professor Constantine na tebiringa Lukenya University na yemo yichi university chiri chianche irine serikali kuruwa bokoreri bwa masomo guchesa abana baitu ikogera isiku gaburi banyete buna moto tegererete bono murgoba bale bakubulinga Lukenya University ye ne register digose otebire kabisa nga tugochaka ngane kiosi kyo kuigoro nge school no eyiga ne school emanyiri ne serikali kokoleto umwano pia shwa dinge school akogenda nigerere organized by the government of Kenya asa konyora masomo ache komokonya ase amatuko agoja. Lukenya University egoikira aboniga chikosi nchiri chechi moko enana. Chikosi toko owa chiko chakere certificate mpaka egento toguruganga masters. No PhD ko yanza tore. At a time now. Yes. Kiagara masters baita batanga nimba akora bakabigira chugutu. Ande nkagokanga sa abantu bakora kianda ba masters. Abari bako ko masters ge minutingo okore degree karwa kore degree ogende minimum yemyaka ebere. Yes. Lakini myaka yebere nabora beto nyagenda nenkongu. Bona abana baitu bali batanga ni basa abana bajagete masters barenga about 110. Yes. Abana kianda mbagenda through. Ande ngogote bie omokokone no linga sabana bukianda Kenya agima abagusiba bere mbakora. Yegebono. Igomba akora out of 9. Amba akora Atali out of 9 bali bakora 9 abagusimba bere bare. Lakini toto namba ya bana bakora masters barenga 110. Okay. Na abagusiba barenga about 24. Lakini out of those 24 babere mbakora mbakora. Egento ketokoroka course wakia masters kaya haire amogotikane rororo. Ekano mo chaka project ne chinguru chiao no bongaini bwao osino bosemi bwao. Abugutika bona abande. University ya Lukenya abana malenge bwata kukira boniga. Abana bono gato bwata abana 5200. Abana batali bake. Ikoba isatu yosebado. Abana abange lakini umwako nane ngo gembanda oborombo. Yes. Pakanga kuna ndange 2500 na serikali. Bona. Ande kwirigeri bali bakando. Abana nayo na 500. Igonga na bangu twara bane 3000. Kiani mbwata swako menya isaine. Ande kolengia bana bali bagusiba legana bago bagoboka bago tebinga. Yes. Nimbaro se tiporunge nona se bakora na runge. Bona. Kubajira mule baharu isiku gose lazima monde yokurusiko. Bantu gagwa omwana wa rurenka gachire university igotoka mube komenya ime. Yes. University itogere enge platform ye university njiro ko wa liengima. Yes. Akaro ko nge university nero re ko kunga Harvard mwana tali ko rusiko. Mwalimu tali ko rusiko. Kiro muntu ni mamenyata. Yes. Akaro ko university ko kunga Oxford mwana tali ko rusiko. Noruga mwalimu tali ko rusiko. Chabo Stanford. Kenya aga I think we are the only university to the residential. Abali mbonzi bamenyata ime, vice chancellor bamenyata ime, abanafunzi bamenyata ime na all workers bamenyata ime. Na abo yokulema mugondo. Yes. Bamenyata ime. Again don't get kwambul na koraba. Kona got a masters to bwata masters in education, masters in public administration and governance, to bwata masters of science in business management, to bwata masters of science in agriculture. Chance na to bwata bachelor of education arts, to bwata bachelor of education science, to bwata degree kwa community development, bachelor's community development, social studies, to bwata degree bachelor of arts, governance and administration, to bwata degree kwa bachelor of commerce, to bwata bachelor of dryland agriculture, and many others. And we next year our intention is kuja school ya kwa ya medicine. School of Health Sciences. Yobo chenu. Okay. Nta manyenga ebi wangu byonse pinkwada na mole kera tubwate certificate tukatwale diploma. Chikosi chonse pi atubwata kuwe certificate pake diploma. Yes. Qualifications yaona chiko kobeka ase osoya. Umuntu we certificate ega konyore minimum ye D+. Yes. Na basa siya konyore anabago soma asome baka bumuntu buronge. Umuntu akogende diploma straight na baguchire C- depending on inkozi kiata getekokora. Muna bone diploma in computer science, a diploma in business management,
and mena other diplomas au chire C minus lakini ji diploma njiroro utachire C minus uchire C plus muna degree. So it will depend on grade you got ubwate ngaki school fee ero mugwakania to konya bana genga ngambusa fees yerutuli nyinge omwana bwa serikali yako 25,500 kabere meaning times 2 ejiko ba 51,000 okoliro mwaka omwana utari bwa serikali a degree igakorwa 40,000 you need 8,000 you go room omwaka a difference between the two omwana or self sponsored ga okora bwango kiagerera go trimester agasoma gitamuza tu abe serikali bagasoma ibere lakini baba admitted this year abe serikali go ika April ba koliro omwaka oyo self nero koliro omwaka abe serikali waje ojo mutinyu kianda because they have to rest in between lakini yourself yago jaka ko era ko endera lioka. So in 2.5 years, you have a degree. Ababande wakanya for 4 years. Oh, iko totebenga bali bagwe yakadira iko bagukora. Bagukora bwangu. Gekolengani kwa nababande beserikali. Beserikali. Okay. Beserikali ne bwatu mpangiriyo iko baruera fees. Nyore kuru fees umutinyo kianda. Ebinde jo leta almost all universities in Kenya bago first years. Fees iko kuru umutinyo kianda. Iye ko bayira bakumutinyo 12 ende acha kumutinyo mutangani yagenda kumutinyo kane oyo gatano mpaka oyo 8 bamuyire ngabati mugete iko fees teyo lakini ntuliko kana ngolio tuliko inyara takurwa omwana wawe bwa serikali zako bwango na bakwirwa kibesa kiyaye igara gendere. Okay, asante sana bali mogendete gutubwatia sebire biga byabona murgoba Professor Constantine ma atoke na ringende tukwana na Vice Chancellor Kurwasi University ya Lukenya unate birenga school eyiga ya Lukenya guse University ya Lukenya nigo ku otema buna ekonyara na kwene kinga abana baitu gosoma bale kugara wise kotegera none school fee egwaka ni gwa arro nigo chiri chibese chinke sana gekolengani gwa ni university chinde ayiga Kenya. Lukenya University county kili goto kumanyete mbale batotegera te batamanyete buya kangikira kitwa chakera wana ngangati aba njuba minto ande marogo bingia Lukenya University itoko kwana igego toka sakoro kwanga mutitandei igere Makueni County and partly of it igere Taita Taveta wonekero mwana akorwo songo igakuri na Maspoa ali nego so tange ali nego zeina chikanda Johnson Mombasa chiko morenda bagasaruko akoro kumutito so kurumutito pake university igere 30 kilometers university igere set ya sakoro kunga Savo East National Park igere Savo East National Park ande kaba gaetu katina machakoro kuriba earth ayakorwa Kitengela Usath River gera macha ina atokonywa nande ne bitinwa bikoro kwanga yata Plateau no biete university yebon. Okay, gono egotoka ali Bukamba. Bukamba. Okay. Ngaki umuntu bona ako apply. O apply no apply bona ngo mo admission. Is the easiest. So umuntu akasoma. Either you go to the website but in most cases igere raisi bona ngo jikotiga namba umuntu angakere it becomes here because ngo motebya antumere certificate chia ntumere registrar usenkole njibweka ntumere rusa finance office is open registrar's office is open bange chinamba chi registration number chia nkole mo admission as simple as that so long as are qualified. So in other words you go apply immediately we come mwana qualify umuri muri atagete afiri ki form ejinde ngo kwatigiraga na anu maite utambe ngo kwatigirande yes oyo gotaka gocha muna last time mwanko mwa abange sana bachita ande bacha abange sura ndia batata kwa na January school university ya bela isiko chise vale so application ya ite toko nyakanya kora yotobwate Initech September December January April May August na ande September yakodre so you go to word meet in the 3 semesters to buata was in the 3 trimesters to buata admission is a continuous process. Igo January abana ngo sobale January ngo sobara bagani May ngo sobara bagani
na September go sobara bagani ari asogo soera no wachakira ntubu atingo chokanye ari asogo soera no gwakora wachakira that's wako nora abana baito muna bona bange they have graduated and we are very happy no enkuru covid ya ansete ntutuko ndio bana batanya ko graduate yewa semester ya moge bwate mitinyi etatu accommodation na kimo gwakanya wanafunzi accommodation igara chibesa jinge umutangazaji na nutaka kurubona kana kuru menyo yore kuyari igere siringe lustajoka lakini yitali chikoba part of ndagera gukuyigurira na ande kuyigurira ndagera ndaboko ndagera ya 50 oli 50 plus 50 is 100 rituko kusonya ole ya 120 nyago taitobo mabobo konwaka yani ubihaka buli uko taito oli kana go ikoli musulira ngo ko gendera na boko 150 ngana uchigoro mobuko no tebi nga pay as you eat chibese chione chiko ko ndagera nutaka ko karanse kona umuna to alengeri university katwa karanse kona ya ito twanyiruka nga chaerangi asokunye chaera erangi turungi yomo agaro nga chaera strong okunye kona ya oro mugati 20 bobu kuru paka 20 bobu na kona oresa ko koraki egotoka and bono we are even liberalized our centers of food abanafunzi no bakoran food kiosks ya wange bono bali kiagara mbaro kona babu ato bakongwabo atageta ara ni business irwere fees ihonko banjira tule bao ni ndagira bali bakwenyara ko yone bana babekeri goli batagete na bataka barubusa kere university ndagira university ko norere very expensive a bit but ya nafunzi ko expensive banje ko yana naragero ifaida ne dia sana karona aragero ngo bali babe ro ngo bakadara embozi tuke baragera ndamu mwaragera le damu igombo bwateke tokeli maybe mwanafunzi araru chipesegete aragere metinye tote megba mfululizo na wakurwa yabona okubachirwa kwagenda kwalika kwaragira that is common na bantu aligira town bosongo sande bande bali balige hotel baganda baragira bandi chimara tu bali kulina every day ako kanya chibe sichia at the end of the month correct ako makili kubuna register okay mubwate distance learning actually na roya ndeta manoga na robono to bwate ngiya mono efumete abana muna ba masters ntuliko bayini kare chibaje ko somese tule kiera bango konora uli nali kiregasi either no mwalimu okoleta bachelor of education utageto ko masters in education usoto ko masters of science in business management goso oyo rubu agriculture utageto ko masters in education because na wata agriculture utageto ko masters in agriculture toko bate baso meranka from 5 p.m. every day mpaka egentokoroka saa 2:30 kwa saa 3 through what we call a powerful platform to bwata ya Zoom a dedicated Zoom na robaga somera area commercial one that ya 20 minutes and kwa beka 20 minutes kwa beka continuous it get continuous then at the same time there is another module of ordeal you go online distance learning to gotomera chi pamphlet to gotomera course outline tuagotumira notes aiwacha wakora matemoka but in between we have about 10 sessions to interact naye nero in all subjects ina ndo tuachagete slowly lakini ya very popular tutako effect from January any mass muna bona abana ba notice tuata abana already 110 bado jakeyo na school fee yabo kobere inse eko basege korengana kwa bali bagoche it's about 28,000 edi korengana iko oyo urachole tuare distance learning mbia muchando toyo na nye graduation yero graduation yero paka wache ya degree wikaje kuo intoko nara kumutumira degree virtually pakaje kuo muna bono I could also be proud to say our university is the only university mwakoyo ya kolia I'm not very sure of others lakini watu akolia graduation ya renge physical although ya renge branded ya minatinga ntubwate Zoom ntubwate physical lakini abana baito 98.9% were all there okay no our guests too abwate they came personally so it was a colorful corona ndo muntu makongude corona bono university aneteyo esa uli da secretary siko because ona ligeteli rube go chia ministry of health and I thank the government of Kenya yo babo moisiko yo seito PS mocha bakamenya go tumira maliogo
ebintu ko ngaji jab chiri bana baja kubetwa bantu bele Jones pi ngatebi abana ngatoka kora matemu onyo tora betwa kai ngabe kabe must igokero mwana na betiri mwana abetire yebo na jakirite staff ngabalenga bakora kidogo lakini ngabage iboko bakakora bakasoe laini abana baro bunande muna barabaya baro bakasoe laini bakabetu the student leadership mbwate nengia sana na baba njoineti tukakora bya sana abantu bonse bakabetu baka eno betire njena abete tukale no ndingo jana abete yote munyo akora ya yango kangu mwangeta lakini wano mwengo nyala mwengo nyanje kana abete yakoro ku professor Constantine matoka bosi ko banyorete second dose kero monta anyorete second dose no abana mbabeti second dose abamire betire injection ya jayemo Johnson barabu babetu yamo lakini staff babete tubere ibere ikaji university yao mbiyere wono okay asante sana mwache mwategereri bwereri ya sele nigo tugende tukwana na professor Constantine ma atoke na wigwete buna agerete gukwana iguru ya university ya Lukenya igutuka alia chisemo chiria cha bukamba cha mutugenda ka 10 iguru yechisa isato cha abono murgoba ekero tugenderete nemero yitu aiga ase studio chisa echiga chia abono murgoba oyo gendete kubaleta ruburubiga wichi semi nigo kurukwa zado Dennis aka Omokenya halisi ekero tugende tukwanira iguru ye chisemi tete kora bwatu kokotero komo tumane kuirana tugenderere ni chi program uchito Bwana Yesu kulikuwa kule Betlehemu, watu wengi walimshangilia na kumsifu yeye Bwana Yesu. Kuzaliwa kwake Bwana Yesu kulikuwa kule Betlehemu, watu wengi walimshangilia na kumsifu yeye Bwana Yesu. Mwokozi Yesu amezaliwa, tufurahi sisi sote. Kuzaliwa kwake Bwana Yesu mkombozi wa dunia, mkombozi wa dunia. Mwokozi Yesu amezaliwa, tufurahi sisi sote. Kuzaliwa kwake Bwana Yesu mkombozi wa dunia, mkombozi wa dunia. Kutoka mashariki waliongozwa na ile nyota, wakafika kwa mtoto Yesu, wakamuabudu kwa shangwe kuu. Mamajusi kutoka mashariki waliongozwa na ile nyota, wakafika kwa mtoto Yesu, wakamuabudu kwa shangwe kuu. Mwokozi Yesu amezaliwa, tufurahi sisi sote. Kuzaliwa kwake Bwana Yesu mkombozi
Yesu le amezaliwa. Fungua moyo wako aingie, ili upate furaha moyoni. Mwokozi Yesu amezaliwa, amezaliwa tufurahi sisi sote. Kuzaliwa kwake Bwana Yesu, Bwana Yesu mkombozi wa dunia, mkombozi wa dunia. Mwokozi Yesu amezaliwa, amezaliwa tufurahi sisi sote. Kuzaliwa kwake Bwana Yesu, Bwana Yesu mkombozi wa dunia, mkombozi wa dunia. Mwokozi Yesu amezaliwa, amezaliwa tufurahi sisi sote. Kuzaliwa kwake Bwana Yesu, Bwana Yesu mkombozi wa dunia, sisi sote. Kuzaliwa kwake Bwana Yesu, Bwana Yesu mkombozi wa dunia, mkombozi wa dunia. Mwokozi Yesu amezaliwa, amezaliwa tufurahi sisi sote. Kuzaliwa kwake Bwana Yesu, Bwana Yesu mkombozi wa dunia, mkombozi wa dunia. Mwokozi Yesu amezaliwa, amezaliwa tufurahi sisi sote. Kuzaliwa kwake Bwana Yesu, Bwana Yesu mkombozi wa dunia, mkombozi wa dunia. Yes mwachomo wategereri we radio ya sayare ogotera ukugwarura sembeo kugotemanga kuzaliwa kwake Yesu, kuzaliwa kwake Yesu ogotera uko nigo ugoteriri na Kenyoni PAG Youth Choir, Kenyoni PAG Youth Choir nero eterete ogotera uko bakali gukwanirego yo kwiburo kwa Yesu Kristo. Unabona matuka atigari gosinata tuiga erintuchi guchengera okubiro kwa Yesu Kristo gotera gwachire asichinga ki ichia kebene takete tuirendire enkwano yete ya masemo na Professor Constantine na ndego chire ko bali bageri ne moboli Professor Maswali nimanyete mobwata abana baino mutete koira ase University yega ya Lukenya guchire ko bali baga mwakesi migochega ase studio kokara no torinерega moboli Maswali elinde abairanderie igoro ya University yega ekokara enitech as from next year January bana ngosoba de class me bali abayiba gosoa na abande bagendereta masomo elinde bachugwe konya asa matuko agocha. Professor nabonta kete go kwachi dagaka nkeiga oerere kire kosi elimo kwenana ase University ya Lukenya na hade kwa yerere chibese nirenga neki wangu kirikie konya ne certificate kwa totebia mbia mono kolengian omoralia kwambekire changamoto ono kogenda ngora akira ngora mono abana ba minto ase babetoli batararara especially abana ba university abayibuli babo bali batararara banchete radio sayal bantegerere kabisa tobwata master of education aba manyita abantu maitenga montago chekure university nganga kora curriculum ndobwata master of curriculum ekoro master of education omayo kora curriculum studies ko soccer education administration because corporate governance in education, because educational planning, and so forth. Iga, a fee, a carol full time go 60,000. Immediately goes on Makira Lituko. A carol open distance learning go 40,000 choka. Yes. Yani 40,000 yabaziba minto. Okane, or 4 semesters go called 160. Be called it. Kavere ndubata master of education in early childhood education ECD na around 60,000 yakarire per semester full time. Open distance learning
yoko soma kulenka igere 40,000 kusa accidentally kera we school holiday based itukulonga school based Yes. lakini momanyanga kur corona ya chagite we have not succeeded Quran chi program chi school based tu ankora yo chikora virtually ndoba ta postgraduate diploma in education 35,000 per semester bachelor of education arts ebe science ebe ECD full time 38,000 school based get 27,500 Yes. chiwe chinkamano diploma in teacher education a year as a college jaito ikurukwanya mali igere of course the minimum entrance was admission criteria igere C+. If ya yang bate bimaze okulare kanona gotebiri gosogote yana mami baso 16,000 at full time. Yes. School based get 14,000. Primary teacher education ya weta scrapped off we got hiyo. ECD diploma naero get 16,000. Full time 14,000 school based. ECD certificate you get 14,000 full time 12,500 school based. Echichozi ipi achigotoke se school education. A school of business nto kageri ko chaka PhD in business management. Yoto chaka 70,000 per semester. If we got options like finance, accounting, human resource management, project management, strategic management. Neye ndego chaka raw knowledge management nero PhD. Nero 70,000. Masters of Science in Business Management, you get 60,000 full time. Area and work MBA. Open distance learning, you get 40,000. A year where the option, Ange Chionsipi, strategic management, project management, marketing, to what human resource, to what accounting, to what finance, to what even statistics. Oh. So it will depend on the Yes. entrepreneurship. To what the Bachelor of Commerce, full time we get 38,000. To what the Bachelor of Information Technology, a year of 4 under the same school, you get 38,000 degree. A diploma 16,000. A certificate in 14,000. To what the Bachelor of Business Information Technology, and around 38 a degree, 16 a diploma, 14,000 a certificate. Business Management, one a diploma, KCSE, you get a C minus. A diploma you 16,000. To what supply chain management, to what human resource management, to what taxation. It's just the at the diploma level and the certificate level. A diploma is 16, a certificate is 14. To what again School of Arts and Social Sciences, as to what Masters of Public Administration and County Governance, it took about 60,000 per semester full time. Maitebona bantune county into be county wagasoma. Yes. The national government is the way now. And then open distance learning get 40. Maths of arts in history 60,000 per semester, 40,000 open distance learning. And I would advise you about once CEP. If you have done a Bachelor of Education, or what history as an option. History is a very good subject. Njengo advice for free. At the university level, we cannot get you under what masters in history. And I would encourage you to join at 40,000 mosome your masters in history mokole abandi mochikutikala simule abandi mochikulikichika sao monomone university pakeba employee. Masters of Arts in Geography nero gere 60,000 per semester. 40,000 open distance learning. Naro onko babulinga abana bakonya araba gusi. It's history bona muganda masome, it's geography muganda masome, it's public administration. Those are gold subjects. Toko burwagasi. Then to what to intend to chaka Masters of Arts in Linguistics, etara chaka rakintu ide tukunye chaka ndakutinye bekereta. We have Bachelor of Arts in Community Development, 38,000 full time. Then to what Bachelor of Arts in International Relations and Diplomacy, around 38,000 degree. A diploma 16, then 14,000 a certificate. Yes. To what a Bachelor of Arts in Public Administration and County Governance, a year ago, masters, we got 38,000 a degree, to what 16,000 a diploma, to what 14,000 a certificate. Then to all other bachelors like criminology, development studies, health records and information management, it's the same fee. Because I want to diploma to social work and community development. A diploma is a C minus, 16,000.
a certificate, the deep plane equal to 14,000 certificate. This also do narrow counseling, psychology, diploma, ne kwenda tokuruka diploma and certificate. A to charge both 16,000 and 14,000. School of Pure and Applied Sciences, the Bachelor of Science in Dry and Agriculture, 38,000 full time. Bachelor of Science in Analytical Chemistry, Yego Jaga next year, etokobore 38,000 degree, 16,000 diploma, 14,000 certificate. School of Technical Studies alone, toward General Agriculture in a diploma, toward Building and Construction and Technology, toward Food and Beverage, toward Certificate in Information Technology. It is John's CEP, you go at diploma and certificate level, if you have 16,000 and 14,000 respectively. Other charges, of course, in Chiro, Ekarowachira, Muna caution money, boarding each qua 6,000. Yes. Medical Pakabo will go ruare, the Yasakara, one jet to Ruara, Monantri Kurua, Corrigana, Corrigana, was send them 1 in Tevivara. Yes. Activity in Congo, Corralo, the activities including culture, sports, 800, and to where the student in council, our Fusbaka 700 for their leadership, GID, registration, caution money to go to our IT and the computer, and driver, and to what some small other expenses. But still, our fee is the most affordable, I can assure you, Roxibamento. Noche gwakwanire chikose ni chimese chiwakanwa wa kolera singi kegera bategere bali baito isikoga na bategete kumanya lakini chikose chiga cyonse ipi wasomire batento bwate job chiri chibwate echiro isikogaria chiri chijura advice abagusiba ito bakora chikose tubwatanga cyonse ipi njibwate echiro but it will depend on how we look at things nyore kore social science muna wone katuko kana sasa chibodi jokulika walimu ekatutora ese abantu bakorera social science and humanities bakona the most popular subject is geography. History could also be popular lakini yakona history na Kiswahili kuse history na CRE but geography could be going geography and Kiswahili then into geography and business studies also is a very popular subject to introduce also computer studies to introduce also science those are very popular as education. Ekarotoko and science again, to what the component of physics, chemistry, physics, maths, geography. That's a very strong combination. Then to what ekarobata physics, chem, that combination in Giasana. Then, of course, and biology, agriculture is just a kill. Avana vago kora, munavona avana vagenda attachment from our university, especially Avakata sciences. We trained them so well, as we trained them so well, that you are your TS numbers that have been retained in big schools, including Yabakenyata Muatate, Yamachakos Boys High School, Bagos Omio, Bagany, their TS numbers. Because of the popularity of the combinations to over. Yes. Igi university ya Lukenya kwa mole opportunity ya wanafunzi bali basomira ro bakori gose masters mwara bali bagabara somi bali barobo bana ba masters. Once you are doing masters, especially bali physical, we encouraging a karo masters. We call it paper ibere chiko ganda iskando aje nyakasoma igoro yao on your area of speciality. Then secondly, apart from that, na batoko kwa ibirasi kwa nyakasoma certificate na diploma. Lakini karore very intelligent, we retain you as mwalimu because we believe in building a university with alumni. Yes. Okay, gonko ba mole libaga. Aiba na abana bange paka bali banga tanga njitingo nyara kogenda anka. Se itongale. Mogusi alengo chandere iko, kabirende yonsi olengo chandere iko. About 15 students but agenda anka. Kiara baroba aroche ngamba kogenda anka ngale. So what I did, ni baba ko bero banya koragera busa. Nkabateringe ndomogoro kamokore gasia. Idoleme lakini okole mukutali buso okolema. Nko bande chibesa and a program urunga work study. Work study eminatinga obunobwata obolemeru. So in a day na bako norobwata about 2 hours or 3 hours. If you put those 3 hours in as man hours yoko kolegasi, yes. University, you have about 600.
Si bono wachiko konyo mwana uragire wingi. Wiki ngima. Okay. Asante sana. Mwecho mwategereri. Nabo ande yakora atwariri swali. Otagete kubuli Professor Constantine matoke aigase studio ngakire simigoche gase studio erinde omuboliri swali elio ora atware asemero ya bono iguru ya Lukenya University. Narago tabinga zado kinabonga ndete ukubwati. Onkoro kunga ichuma yereri. Monkwanelie omogani oyumole nere abo ase studio. These other courses like okay, computer ne inchire arro na kwadira mangana yichigasi kya maboko nindo cyo kubuli gabo ekyo okwaneire inchire ase university eyo ya Lukenya ngakire simiga 0785 92 23 00 niramba gutumeka gase studio ngakire simigo chegase studio nyabana junior ningoro chibiko bisoko tebanga nabogerete gutubwate kurikisa mu chiri chama roots nabogerete gutubwate gutebanga chisemi chisuke mutu asante sana Dominic Ondiki kurikisa mu chimi yanga ro tebanga na nabogerete gutubwate seri gusana kariviro michira kurikisa mu chiri cha nyamasibi ningoro choko tebanga tukuba moja chisemi nacho chire eche engenjo asante sana shemu manyo kurikisa mu chake birigo gagotebanga nkwanelio mugani abwa studio asante ngakire simigoche gase studio nyakubwata li swali Elizabeth yonuga de kuruche kuruchisa bishasekera ngakire simigoche gase studio elinde onye kubwata li swali aliyo ande yakora take kubolia Professor iguru ya Lukenya University no alega elinde achigo kwerenelia 0785922300 namba kutumeka aigase studio onye kubwata li swali enoti sadobiri kianda 223 enoti Idero enamba ngo tumeka aigase studio gosondi ke SMS go cha 0725124156 0725124156 lakini waka 0785922300 elinde oboliri swali elio chinsa echiga chebo no bekero tugenda tukukwana na Professor Constantine matoke aiga ase studio go yechisemi twakwanira mangana magere chikosi chikoba ovadi ase university area ya Lukenya. Yes, chabuto kidakirega 30 igoro yechinsa isato ucha abono marogoba kero togendrete nembero blito aiga ase studio tigatoranyora matangazo kuruiga ase studio tumane kwirana mbwate chisimi chaino ase njira ya bene Minto aye no moteri utagete kumenyekana ase chikaunti gwetania emerongevere bono minyoka goika radio yago ya sayare obeke amatera ase promotion na gokorerwa interview baria bachire nkuma gwetera oboteri nigo bamanyekanite gwetera radio yaito ya sayare radio kati yabo Douglas Otiso Dennis Zadok Alfred Mugambi Feni Kerubo Nabande tutarire asa magacho ahema hospital egoroba ya kabiri gose aka esimi enamba yiga erio komanya amange enoti isana na ibere enoti eyemo isana nemo kianda inye enoti isana na ibere enoti
barikire nkuma gwetera oboteri nigo bamanyikanite gwetera eredio yaito ya Sayare Radio. Kati yabo Douglas Otiso, Dennis Zadok, Alfred Mugambi,
you get a 30% discount. There are 20,000. Just book so that you mwancho mwategereri bweredio ya sayare. Yes, mwancho mwategereri bweredio ya sayare. Okotero kukwarure ase embeo nikogotena St Matthews Kiambori nero terete ogotera okukwarure ase embeo wachire ase enchira yabene kogotebangani na kuja gotera uko St Matthews Kiambori nere terete ogotera uko karotogendete gukwana na professor aiga ase studio ebiro ebiga byo bonoba ndagete kucha kubwa simye korando chega chisa cha toerere tutete gukore mirobili tukuruga ase studio na professor tage tobuliri swali ande obwate igoro ya Lukenya University 0785 92 23 0 noti sana vile sana sato isano kia debiri sato enoti inere namba ngo tumeka aigase studio na bogwaka esimi na go toboli ali swali igoro ya Lukenya University. Professor, qualification as certificate aseko segurukunga analytical chemistry jirichechi mbiamono sadok na ande mgwakera mbiamono uliobolia akarotogote be certificate qualification is certificate analytical chemistry grade D+. D+ yo kuchakire ekosi hiyo lakini kurwabuna wago akorwora ngende diploma akole agende degree nera chakoba monene ebona none kara what certificate no monene are in his own rights. Yes, gara ngo utwara professional course. Even simatara gakale kobolinga ande yake omwibuli aratwara obulemerwa bw'ekibesa mumwanchere omwana asomeri tangani arakura SMS tagakoira na kero mwabungire arente kibesa dimanye tinga stage kiyo kera munamanye tenga omwana karago skuru munabona bana bajikubura January wika babangwe karo babangwe tahuja busa kabisa kera bakonyore ngegolinde korekana nyoruja busa kabisa busata bwatikene mileno na nega ali ranya magura gukira lakini nganyoro ko baye bokoline gari pake university ujwete jiri aratwara muibuli amoire ngwanja ande pakaza chipesa chinkapsel 10 as the total fee lakini as certificate na ngwanja chipesa chinka ke certificate 16 na bonda anje na shilingi 8,000 condition ne lingo thara kora matemu ochirwe ego sinya kabisa abakusitindi koja nabaseli no ndikabira jindi ko baseli ango jana gotenga chipesa kuuje tamwende or in other words ekere a committed nabo to kumwabira limo dende tuigene ngomwibuli wa na mwe chipesa after akolira matemu nebo oyakro kunga obiria osinde agotebanga I did my form 4 in the year 2010 and I got C+. I feel to do degree in public health. Iyo course munayo enkora mwagara ngambia mono 2010 nkare sana lakini tulikorosa masomo tabu atimiaka C+ ayino muntu mungani tani ngorenga congratulations Sibia kumurga Sibia obiria osindi obiria osindi ngora gwagara ngambia mono konyole C+ ayino muntu mungani currently C+ nabeko ko be kan 20 degree but yakara so otanga no tayeko ko so public health yes na boko so problem mbwatene linga subjects kibwa kolete njiri joetete kena bora takakora public health onyore the required cluster points sokole yani cluster subjects sokole tikitoetete igongo takande ebintu mune binatumirwa sleep nama ya watanga yes oyina bago qualify no oyota qualify na bago qualify to this course asante sana dochenga na raso meche SMS limu atumiri go chega se studio ngakira ngesimi yakobwate li swali asota igubya na bokuboli professor achigo kwerera buya 0785 92 23 00 noti sana ibere sana sato isano kianda ibere isato enoti eyonero enamba ngotumeka aiga ase studio elinde professor achigo koirendelia li swali ande yake ilio orachi koboli ntegete kurabwata chisimiga kidogo chise chiga chabona mbogoba. Yes, wairebia okay inado rura sembe 07859223 00 onya kubwata li swali ngakire simigo chega se studio elinde oboli professor li swali ora tware chise chiga chabona mbogoba kwirendeli karotogendere tine interview yole. Yes.
Okay, ande yabuto kiritima nyetimo chanda sole usine network 0785922300 ngakira gesimi onye kubwata eliswali 0785922300 noti sana ibere sana isatu isano kianda ibere isatu enoti obuli professor liswali oratwara semrogoba eyiga yabone kero tugende tukwanere iguru yichisemi bwo ase akora university area Lukenya gutoka chisemo chiria cha Bukambe noti sana ibere sana isatu isano kianda ibere isatu enoti inere namba ngotumeka ayiga ase studio birebiga bya abono maragoba ngakira gesimi onye kubwata liswali orabuli professor ayiga ase studio Sumorobeli obobo semia nechisemi Sumorobeli obobo semia nechisemi semia wetingero nabanyangero semia wetingero nabanyangero top 10 semo yebuku igato yedingolie semo yebuku igato yedingolie Dennis Zadok ndani ya Sayare FM 102.9 Minto aye no moteri utagete kumenyekana asichi county gwetania emerongevere bono minyoka goika radio yago ya Sayare obeke amatera ase promotion na gukorerwa interview baria bachire nkuma gwetera oboteri nigo bamanyikanite gwetera radio yaito ya Sayare radio kati yabo Douglas Otiso Dennis Zadok Alfred Mugambi Feni Kerubo Nabande Tinina nyumba mwatata Tinina nyumba mwatata Tinina tomo sasine tutarire asa magacho ahema hospital egoroba ya kabiri guse aka esimi enamba yiga erio komanya amange enoti isana na ibere enoti eyemo isana nemo kianda inye enoti isana na ibere enoti eyemo isana nemo kianda inye Sesenigwa Sumorobeli obobo semia nechisemi Sumorobeli obobo semia nechisemi semia wetingero nabanyangero semia wetingero nabanyangero top 10 semo yebuku igato yedingolie semo yebuku igato yedingolie Dennis Zadok ndani ya Sayare FM 102.9 mwancho motegereri igwere dio seare nigase chinga kichinge twabere tugusanga naye asekerengererio kirituko okwimanya kwa rero na mangana magia asobekiranu okwiranira mbia mona sikwabere gogotegerera agenderera gotegerera nyasaye gagotwanjira ntogenderere gokumanyia na gosemia asesemu ya mangana magia gonkoro kwa Dennis
nyandika na kwa niri Christmas krikia no mwako muya oro mutwereru bibisio no marembe twara chinga kijingia kimokoka na kushirikia na bande. Asamalietane nkurukoga na isa Richard Nyakundi nabaganiriye Christmas ekia aboigo no mwaka omuya w'omurembe naboigo bobo twahereru Nyasaye no muya oturwanereire otwetiria samarwira yaigagendereta corona na hindi turi moyo asobwanchani bo monene nigo nkogania nga kirie geketo bwate tunyara kurumania naboigo tokonye n'abana chintakana naboigo nababuraka ali asokunyara korereyo kobokoko ni matengo monene nago sisenie nabira nyarikane nga tari chintakana cyuka chinyomba ni chinyinge chibwate oburemeru ao gokoragera abo tomano nomba muino gabu eriyegera banyara kusanga amonaye chinga kichiga Yesu Kristo akwiborwa senkoro yao aibwerwe no molembe naboigo n'obwanchani tunyare gusanga asobwamo asomwako yo mugima bona twabere to kubwatira n'amashabiki ya Sare FM nigo nkwiranira ngambi ya mono sana asenchiriri twabere to kubwatira na kurumwako yo chagete kuikira bono iga omwako go chikoera nabaganiria maya obo muburi twabwate challenges twaetera gwetera soburo irobo tugakonya na sobo kongu na sobuya bonkuberanira ngambi ya mono omone n'abaseni amashabiki onsi bibye birabo byonsi mwencho mwategere cha mtuke dakika 50 na ibere iguru yichi sasa to cha bodo o margo baigase studio. Yes, waire bia ndiye karacha. Yes, ndiye ki iguru ya masomo ase University ya Lukenya. Igo ikise tanto tegereti tuende next biole. Yes, ngake wateba. Oya butukire tuende next biole. Yes, oyo ni ngoyo. Halo. Iko igwete kya baba. Halo. Waire bia. Halo. Waire bia. Halo. Okay, turikuwana. Tuniende next biole. Okay. Tuangondole 0785922300 nonyo kubwata li swali orabuli Professor Constantine uyutogenda tukwaradera igase studio nabokunga kirisi migochega studio 0785922300 na magotumeka igase studio nyo kubwata li swali nabokuboli nyuma tutarachi gukora kicholindo chega chise cha twarere ni kwanta gitego chigo kore interview yabono murogoba 0785922300 kora chise cha twarere igase studio kole next week na neto chikukwara amangi Professor ngana kiobwate yo mweli urakwane iguru kuratika ngasini ntura recipe ni habu yachira tumenye kachi biole. Yes, oyo ni ngoyo. Ngaka kurimira. Hello. Biole. Yande. Yes, oyo ni ngoyo. Ngaka kurimira. Li swali lya ndiri. Mbona wewe bia? Okay. Biole. Hello. Yes, oyo ni ngoyo. Ndio video sindi. Obiria. Ngapo ne kiwara kiyo kibango public kinani bora. Public health na ko iraneria. Ngapo ne kiyo kikana wana tola kuchapala na ndo ngorfa. Oh, esimi sawa ngonyora tole ku message mutando toyo. Okay. Nguchale kukwata naye basi ya mailile mwereza ne Biole. Waire hapa wala sema no. Waire ka kikeva. Ndio kapitana kiyo mwele mtisodo. Ande bia bana. Ama gani ndio ara traversa. Ale bia kabisa. Nare ka tabana ki. Njirita ate namba yari taze ko mwana na abo school yo atiko somo. Okay, ngochare kukwata namba yesimi. Ato tigere namba nanda to tainga kuruke ko ikeza iro kwa yawa sawo. Oh. Ate direction ndio. Asante sana nguchare direction ko kenda Lukenya University ni namba ya yesimi ngochare korwa na usindi olio to my number ngoyana nande ngochese Professor elide mochikukwara nere lindo mote qualification sio bwate
de kusirio gukora ya public health kwa range direction ningana yayo mwerio na unyule kwa ni namba yayo yesimi oyo bolia otawa ngotomire bintu bya otomire itika ngona aligiri kwanse kogera otabire ngotomire usindi namba yayo yesimi ndete kuchiko kwa baadaye nkoba karana mbia mona sogo ntegerera aba minta semule majataka jiza chokora je sire goika lakini rende nyasaye ga kwa ta chinguru mo korana mapeme karatoko samen oyoboli namba yana gere 0 7 1 7 6 9 8 303 and then ngirolere 0 isano na ibere eyemo isano na ibere isano nemo kianda isano isato isato enoti na ande isato erieta no likaba VC osoli ke Professor Nyamboga vice chancellor ya University kurukunda Lukenya yimune University na ande ngwa kero mwe buli bwanjira ko mwana na advance ya saa kobeko agutambuki umwaka buya kurugaiga tulikunya kogenda Nairobi igokuline galia nyore gore kisi gokuline basi kurukutange ekogenda Mombasa kusoline byabo mashpo chikoenda Mombasa chiabo Simba chikoenda Mombasa chiawa ina chikoenda Mombasa ina coach chikali chicho korenta straight into asakuru kwanga mutita ndei nyagwachire Mombasa ali sawa ndo akunye kusamba chinyama gatigati asogo ike basi no rale ko turanga ikonywe chae gakurunga mutita ndei no mwana goikera ekara ikirekea na koire namba nande karo ko balenta na bandamo kuikonya ri basi university ja kuikure para chibaire university me secondly abakuziba minto once again onko batevinga mbiyamono asogo support na ende tinko baredi down abana bayino abange mba graduate mojo mora matunda abo tarishina stumutnyo lengo last month mba bekeru chigutwa asiji degree cha masters cha bachelors eji diploma ne ji certificate ana agogete kona rojo mugusi arororo nanda bagusi abana bagakore entekia bagatenga ebintu bikoro kwanga amatera ali gusia makoro bagatenga bya sana bali bagosoma bono iga bakango kinje ngamanga nimbwata ba minto apart from abantu bandi batengete kuru asebisa kubinde once again mumanya ngabana bachi yerusa mbajite rusa abana nabaito muboro kyo bwanchani ande abana ba esauri bari delicate mbagwenete bagende chikanisa nyororo munya okogende sabato nyoro yokanda Friday ye mosque nyogoro mu Islam agende mosque yaye oyokogenda Sunday agende emisa kusechi kanisa chiricinde cha Sunday kiagere misa ne bwata yaye discipline ngotokero na inka ni nu parents bono ali mbari parents nalio morani ko socialize na bana baino mumanya chi character chiabo na secondly siasa ya chakire siaje jagete teringi ya mono abantu bakari kuramana totoka aye muno mwibuli bya totoka sokonya kurama abande manyanga no bwate familia okolenda familia yiye chiko kolenda tintegetia nyasayo muna tubangete ntotake turamane eche kubanga tuarwanire ngesa olitokurwanira omuntu kurukwango goja kogenda achiko to represent ebintu binde bikobe omoyo tigagwata nganya benera bwanjite ulito mwanjiti tiga nabanya kumnyokaniso akumnyokani guchia lakini ayo sabe nyasayo abana bawo basome kiara masomo kabasomire buya nara goja kobali timulia oria mambi eriyo moerio murigi chibesa January goika abana tigabaira na 30 term bali bakwirana anko basabira matuka maya mutwe mokonge moeta matem ne university mogo chora na ndenko basho mutanyoro bokong Lukenya igera affordable none kere serikali tako etchibesa na bogo soma omwana oromo nene no yuino uyugukwana tako go series sauli na bago chota nga ya karabera go chiya bukora matem lakini tatu mina chale ntachibesa gusema mumino kontara kanga mba kerenga sukukwengero mwakomoya ngukwaninde omongina my wife ontegerete okuru kwa Gladys Nyanchama munyagitari nakuru nabana baroro nyomba nabasani muna babonyantika babanisi omweri bakolega asyo ngokwanda abantu baminto barenka omongina mama Nora
abana ba minto Ernest Didako cia sebale na Ignatius na Nyamusi asebale nka bategerete anko basabiro butuko obuya na omurembo omuya na ende abagambi bane bonse babugirango abagambi bagusi na abasasiroti bonsi pina abanyakanisa anga bonsi piba kunya kutusabira amani anko basabira amaya omwali ne linko batebinga ntumirane etoje kumirana tarehe 26 iraza kwa Tuesday tugose 27th iraza kwa Tuesday lakini ngo basabire sukwengia no mwako muya na covid erale asaba minto etame teba kuna muruara muri sukwento aroli yasaba beko utukobi ambiamono. Asante sana Professor Constantine na matoke kurwasi University yeli ya Lukenya buna abagani ya maya moshereke Christmas ekia ikio mwaka oyoiga o 2021 twakwanira mange igoro ya masomo goika ekiego cha Professor na chera na igase studio tukwara mange mumubule maswali ali muratwa lakini asiboni iga prepared psychologically muira bana as university era somie bache wekonya sabatuko agocha naenda se chibese kwananwa chire chinke mutware obotegelio buya lakini chengwira nande tumane kogendera kuika chisa isaremo chibutuko bwa lero yoigole tumurubuli bwichi semi kuruga studio go kwa Dennis Zadok aka omokenya halisi ga serodi ya sere kubate brengo byememo ne birichiru tachenki ada kirondo chenga chabutugire kabire igoro yechisa inyecha abono margoba tugendera de program chindo bosemi muri chingiro abanyangero kuika ekerongo cha gukora tonyorogotero komo kuruiga ase studio 9